Die Moer Koffie Express, elke Saterdag 8 tot 10. Yes, my ou vriend, hoe lyk dinge daar by jou? Kyk hier op 'n Saterdagoggend gaan dit net lekker, want is weer tyd vir 'n Moer Koffie hier. Morning, Gorgeous. Maar ja, wat 'n interessante week weer eens. En nie net hier in Suid-Afrika nie, oorsee ook. Jy sien Donald Trump, almal het hierdie man se naam op hulle lippe en almal glo wat hy ook al aanraak is net goed en dis goud en nie hout nie en al daai tipe van dinge. En ek het baie van die manne al gesê, kyk hier, ek koop nie heeltemal die Donald Trump idee nie. Ja, ons is baie bly dat hy gooi ook sy gewig agter Suid-Afrika natuurlik met daai slimste en rykste man in die wêreld, Elon Musk en so meer. Maar nou partykeer moet jy versigtig wees dat jy nie jouself in die gat byt nie. Ons het mos daai gevreesde veesiekte, bek en klauseer. Nou ja, hierdie begin al vir my blyk na 'n tipe van 'n bek en hol seer, want party ouens is besig om dinge vir hulle self in die proses moeilik te maak. Nou, ons het gesien, hierdie is baie interessant, wat nou gebeur in Kanada. Trump deel mos nou links en regs uit tariffs, tariewe. Ja, ons is in die era van, lyk my, spiteful politics. En Trump het onder andere hierdie week die volgende te sê gehad. Is charging us 100 or 200% tariff or tax, then we will charge them 100 or 200%. Donald, they point out that even though you're a very smart guy, this is a very dumb thing to do. The countries have used tariffs against us for decades, and now it's our turn to start using them against those other countries. On average, the European Union, China, Brazil, India, Mexico and Canada, have you heard of them? And countless other nations charge us tremendously higher tariffs than we charge them. Canada is also filing a case at the WTO, that is the World Trade Organization. Ottawa is calling this an attack on its economy. The United States launched a trade war against Canada, their closest partner and ally, their closest friend. At the same time, they're talking about working positively with Russia, appeasing Vladimir Putin, a lying, murderous dictator. If the United States has ulterior motives and persists in waging a tariff war, a trade war, or any other kind of war, the Chinese side will fight them to the bitter end. It's a strong warning from China. It is ready for a trade war, or any war for that matter. What does this mean for the world? Simply put, tariffs are taxes on imported goods. And guess who pays these taxes? It is not the exporting countries, it is the importers who pay this extra money. So higher tariffs mean higher costs. And that means consumers pay more. The US has historically charged lower tariffs compared to other countries, but Donald Trump thinks that is unfair. He wants reciprocal tariffs, a tit-for-tat system. If a country taxes American goods, Washington will tax theirs. On April 2nd, I wanted to make it April 1st, but I didn't want to be accused of April Fool's Day. That's not, just one day cost us a lot of money. But we're going to do it in April. I'm a very superstitious person. April 2nd, reciprocal tariffs kick in. And whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. Whatever they tax us, we will tax them. In aanleiding van wat hy hier gesê het, het Canada gegaan en gesê, kyk, jy kan vir ons kom boelie, maar jy moet onthou, jy moet vra, amper soos ons altyd gesê het, ons slaan ons oë op na die berge, waar sal ons hulp vandaan kom? Waar kom jou grootste gedeelte van jou elektrisiteit vandaan? Uit Ontario uit. So jy slaan vir ons met tariewe
Ons slaan vir jou terug, papie. Ons sit vir jou tariewe op jou elektrisiteit. En daar's klaar 4 state, onder andere ook New York en Minnesota, Minneapolis en al die state, so plekke, wat geslaan gaan word deur hierdie tariewe. Nou is Trump so skielik die slimste man in die wêreld, is terug op die agtervoet. Sorry boys, ja, ons sal 'n bietjie op die staal en die aluminium en wat sal ons dit so 'n bietjie verlig en so. En dit klink dit nie bekend nie. Met die inval destyds van Rusland in Oekraïne, toe gaan Duitsland en 'n paar Europese nasies en hulle sê, hulle gaan nou vir hulle boikot. En die en daai, toe vra Putin, boys, waar gaan julle gas vandaan kry om vir julle warm te hou hierdie winter? En sien jy daar van die ding se hol toe uit, maar van hol uitgeval gepraat. Hier in Suid-Afrika op die oomblik, ek sit hier op die kant, hier onder my wonderboom, waaronder ek baie kere wonder, en ek kyk so na wat gaan aan om my, en spesifiek polities. Trump het sekere sanksies ingebring, of nie eintlik sanksies nie, hy het nog nie sanksies ingebring nie, dis verkeerd daar. Ek is nou 'n bietjie oordrewe, maar hy het sekere hulp aan Suid-Afrika. Het hy basies onttrek. Well, you're no fine. Geen probleem nie, want ek meen, sy belastingbetalers se geld, wat vir mense in Suid-Afrika moet medikasie voorsien en so meer en so meer. En ons weet mos dat die regering gebruik nie altyd al daai geld daarvoor nie. Ons sien ook dat die ANC het weer bietjie maagpyn in terme van geldjies en so, want hulle kan blykbaar alweer nie betaal nie. Daai magiese inspuitingkie van die rand af destyds, wat ons gevra is om na alle aanduidings na die internasionale hof toe te gaan en vir Israel te gaan verklaar daar, daai geldjies, nou lady, het is weg, dit lyk by julle klaar opgevreed. So, hulle soek weer geld, maar dit daar gelaat, so ja, spiteful politics, en hier in Suid-Afrika gebeur dieselfde maar. Die een raas, daai een raas, so onregverdig het is, en ons praat nog steeds oor rasisme, legacy van apartheid, en dan het ons ook natuurlik, mense wat sê, hulle kan nie onder daai wolk van apartheid uitkom nie. Alles wat gebeur het, die afgelope 30 jaar, tot nou toe, en nog nie werk nie, is apartheid se skuld. Maar is dit? Luister 'n bietjie wat sê hierdie tante. The following things are being blamed for something that died 30 years ago. I will start with the recent things. The fact that 100 officials have stolen money from our old people, you cannot blame apartheid for that. The fact that qualified medical doctors are unable to find jobs, you cannot blame apartheid for that. The fact that we have illiterate teachers standing in front of our children, teaching them I don't know what, is not apartheid. The fact that there's hijacked buildings in our country, in our cities, you cannot blame apartheid for that. The fact that we have illiterate public servants that's just getting paid for whatever, Kaida employments, you cannot blame apartheid for that. 77 people died a few weeks ago. Apartheid was blamed. No, sorry, you cannot blame apartheid for that. The Zamazamas that are illegally mining and hollowing our cities, sorry, you cannot blame apartheid for that. Young men that are killing one another daily in the Cape Flats and wherever, Eldorado Park and those places, you cannot blame apartheid for that. I am sorry. 30 years later, you can't do that. Because 30 years later, surely all the leaders that were part of the change of this country should have seen to it that those communities are better positioned. Everybody, every colored person, every colored person that is sitting in parliament and in different positions in government right now, and for the past 30 years, they are directly responsible for not addressing the plight of the people that are in that position. Unemployment and the exclusion of employment of certain races. No, you can't
blame apartheid for that. Law enforcement is being stifled due to a lack of resources, proper training and competence. It's not apartheid's fault. Sorry, human trafficking and child trafficking is on the increase. There's no consequential management. There's laws and there's bylaws that's cancelling everything that needs to be done. Senior citizens living below the breadline. No, it's not apartheid's fault. Sorry. The health system is pathetic, rotten to the core. It is not apartheid's fault. The justice system is captured and flawed. It is not apartheid's fault. Now we can go on and on and on and on. It is the responsibility of the current government for everything that has gone. It is hulle skuld. We blame you for everything that has gone wrong in this country the past 30 years. So forget about blaming apartheid, because your time is running out. You can only mislead a few people that are ignorant and illiterate. But the majority of our people are very much literate, very much knowledgeable, very much noise. Julle tyd is op. En daar het jy dit. Toe kon ons ook weer eens nie die budget werklik, die GNU agter die budget kry nie. Maar hoekom nie? Dit is mos nou dood eenvoudig. Dit is soos in enige huishouding. Jy kry soveel geld in, met die gevolg is jy kan nie soveel geld spandeer. Maar dis iets wat hierdie regering nie verstaan nie. Hulle wil dit nie verstaan nie. Hulle is soos 'n klomp trustbabas. Nee, ons soek al die geld, ons soek soveel, so ons gaan die belasting meer en meer opsit. Maar nou is die mense, the real people, is besig om wakker te raak en te sê, ok, stop hy lorry nou. Julle het ons nou vir lank genoeg bedrieg en belieg oor hierdie geld wat julle so soek. Well, what do we have here? Another South African budget speech, another round of empty promises, and yet another slap in the face to the hardworking citizens of this country. Despicable. But let's not act surprised here, because I told you they'd drag their feet. I told you they'd keep us waiting, only to announce that we'll be now paying more than 20 rand for white bread. And here we are. Let's start with the delay. They postponed the budget speech, leaving everyone in suspense. Why? To build anticipation. Was this some thriller film? To make us think they were concocting some grand plan to save the economy? Please. It was nothing more than a pathetic attempt to keep you on edge and to deliver the same recycled nonsense they've been spewing at you for years. Wel, wat kan ek sê? Lyk my die ding se hol is besig om uit te val. Mense van uit alle oorde, normale mense, sout van die aarde mense, mense op die grond, wat net 'n goeie lewe vir hulle en hulle families wil hê, 'n basiese lewe, en nie eens dit kan doen nie. Soos hy die jongman sê wat ek meen witbrood het, 20 rand 'n witbrood, en jy wil vir my vertel, dat jy is 'n beheer van sake. Ons is op pad iewers heen. Hierdie mense is nou besig om in hulle duisende en hulle miljoene uit te kom, en te sê, the party's over. So ek vermoed, iets sê vir my, hier die regerende party van ons, wat eintlik nie 'n politieke party is, is 'n politieke organisasie, sal hol gaan binnekort uitval. Sluk nog 'n koppie moerkoffie, sien jou op die trein, nou 8 tot 10 elke saterdagoggend, net hier op Radio Suid-Afrika, die Moerkoffie Express. Kom kuier saam, kom drink koffie, kom gesels saam, sien jou daar. Radio South Africa, your voice. 24/7.